penperahi Prime Minister kari India kata Narendra Modi ialah kejong ka jingkren jong u haka sengi rakhelat lu jong kari India. Menteri Rambadu kari India kata Narendra Modi ulah penbena yaki katu kini ki benta bakongsan haka jingkren jong u haka sengi rakhelat lu mentaus nem arajar arpusan. Narendra Modi ulah kren hadu shispa lai minit haka jingkren jong u kaba jerong tam kepala Jukren da kino ki menteri Rambadu haka histori jongkari India. Modi ulah penpra yala ka jongkari kot kaba kendai pupra minit nadu kasengi lajlut kaba nyo pupra hausnem baladep. Ka jingkren kaba jerong tam jong u haka sengi lajlut chua usnem arajar arpsau kalong kendai puriu minit hausnem arajar kanriu. Kadba ka jingkren kaba lengkot tam jong u kalong hausnem arajar katnyo hakaba ulakren san punriu minit. Haka sengi lajlo jongka India kaba nyopu kendai. Narendra Modi ula penkenru yakari kot jongka Indira Gandhi. Dakaba ai jingkren markat arsin lenter na Redford Banyang Marjan tangya ujawa halal Neru. Ubal ai jingkren hadu katnyo sin lenter haka sengi lajlo. Kadba ujawa halal Neru ulakren hadu nyopu ar minit. Hadin baka India kalayo yaka jinglajo nangta u Gujarat ulakren hadu nyopoi minit hausnem syajar kendai spa kendai punyo. Menteri Rambadu kari India Narendra Modi ulakta iki kato kini kipam haka jingkren juu kabajrong hadu shispa lai minit haka sengi thoding haka bakato kini kipang bakongsan kilong ka Operation Sindur ka Atmanir Bharta lane ka jingla ban syania halade. Kamat jongkin nongwan rungtu ka jing penbena ya ka skim tungkam bakongsan bat karukom penwandur temai ya kitiar yale jongka GST kamtam ul ai jingero ya ki sipai kibal ai ya ka jubab kababyang ya ka jingsha tombor hapa halgam lengba ka Operation Sindur. Ula penbenaru ya ki jing penkela temai ya ka GST kum ka jing ai sngopa Diwali syakibriu. Da keboong bahkan penduna ya shibun ka jingkit khajna batban kentiu ya kayo kakot ya ki jingpen kala haka GST jongka pateng banwan ensa penpau haka Diwali ban penduna ya ka khajna hakimar bakongsan batban ai jingirap ya ki MSME kinong di marbam trairi bat kinong thit nong pet puloong klem da jer kerteng ya kari Amerika lane ya ka jingpen bena khajna jong Presiden Donald Trump yakimar kibawan na India Prime Minister kari India Narendra Modi ula berngemban yada yaki jing mentoy jungkin nongrep Modi yang kum ka kenro persya ya kano ka polisi kabalabu jing ma yaki jing mentoy jungki ka India kan pendem satya hakabaidai bat ka jing yada yaki jing mentoy jungkin nongrep jungi kum juru de ula kren ya shibun kiwaipat kikam kibayadai batban penroy batban penkiustet ya kayo kakot habaro kawai kari India.